ohereza rimwe kuri rimwe gatanu gatanu. Wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash, kurya itanu wahinduka miliyoneri. Yora cash, yora hey, yora cash, hey, yora cash. Ni miliyoni buri munsi, miliyoni ebyiri buri cyumweru, igihembo nyamukuru miliyoni 20. Ntucikwe nawe waba miliyoneri. Wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash, kurya itanu wahinduka miliyoneri. Yora cash, hey, yora cash, hey, yora cash, hey, yora cash. Warikisi, warya cash, wowe kome. Igiki cyatumye uvuga ngo eka bino bintu byinjiremo ngerageze amahirwe yanjye. Jean Claude, ni igiki cyatumye ubijyamo? Nko ngiye nkunda kureba televiziyo nyarwanda, nakomeje kubona bari gukina, numva mfite amahirwe kuba nakina, kandi mfite amahirwe ari kuri buri munyarwanda wese. Kinyishuro zingahe? 6. Ese ano mafaranga Jean Claude ugiye kuyamarisha iki? Amafaranga ngomba gutuza nkagira icyo nyakozamo, nshaka kuba najya kuyagura amatungo mu cyaro ko mfite n'andi matungo, abana gutyo nkiteza imbere. Gira inama wabwira mu magambo makeya abantu badukurikiranye, niba abandi baba bafite umutima udatuje bavuga ngo ese ibi bintu nabikina nabigenza gute? Gira ijambo wababwira. Umva ntibagire ubwoba, na Tigo Airtel bubatse ku rutare ku musenyi, baze kabisa niba ibyitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagara 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. Yora cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.